ozbiljna provera znanja. U narednom prilogu nudimo vam rješenje kako da se vaše dete najbolje spremi za prijemni za srednju školu, ali i za fakultet. Već smo 5. godinu s osnovnim školama, a slavimo 21. godinu postojanja agencije i rada na priprema za veliku maturu i prijemne ispite. Imamo već razvijene metode i sa univerzitetskim profesorima, sa profesorima iz srednjih škola. Tako da u principu imamo zadovoljnu decu, imamo skoro 10.000 đaka do sada ovih 20 godina. Imamo i feedback, svake godine zovemo decu, pitamo da su upisali, šta su radili, šta je bilo teško, šta je bilo lako. Tako da uvijek imamo za iduću godinu već pomerene malo drugčiji pristup u zavisnosti od toga šta se traži i kako se gleda na sljedeći test. Tako da smo uspeli da kroz te metode dovedemo stvarno da imamo velike rezultate i da imamo oko 85% prolaza na fakultetima, u školama imamo preko 90% za srednje škole. Imamo školu u 9. gimnaziji, pripreme subotom pre podne od 10, pola 12 i 1, to sa malim pauzom, posto mlađa deca, znači imamo dvočase i između svakog časa imamo pauzu da mogu malo da odmore. Isto to ćemo imati i u 5. gimnaziji od 8. februara, znači pripreme kreću malo kasnije za Beograd, zato što uopšte ova deca beogradska, neko naše iskustvo vam govori da malo kasnije se interesuju za te stvari, tako da isto ćemo imati, ali nedeljom u 5. gimnaziji i isto će kretati od 10, pola 12 i 1 sat, znači to je srpski, matematika i ono što mi zovemo opšte znanje, to su ovi testovi sa više predmeta. Za upis u srednje škole birali smo profesore koji su iz uglednih škola i koje je najteže upisati. To su ljudi koji predaju, znači, srpski, matematiku u onim gimnazijama i školama gde treba najviše poena i gde je najveća, što bi rekli, potražnja. Naš sajt je, znači, www.desire.rs i imamo Facebook, znači, profil za srednje škole, znači, Desire pripreme za upis u srednje škole. Imamo također stranicu i profili za upis na fakultete, tu imamo testove sa skoro svih škola, fakultete i visokih škola, tako da đacima dajemo, čak i onima koji se ne upisuju kod nas, a to su ovi iz unutrašnjosti, dajemo mi osnovne podatke koje ne mogu trenutno nađu. Imamo telefon 065 369 11 99.